Môžem? Počkaj, ja si to musím nejako dobre chytiť. Tak ani si to nedám akorát na párek. Dobre, klapka 3. To je aká ruka. Počkej, dajte chvíľu. Počkej, odzdo. Môžem? Ja natáčam, takže ty môžeš. No dobre, už sa nebránim. Teraz to spíte. Nečakám. To nebol taký dobrý hečov. Čau. Ahoj, som ja. Oh. Nezmenšil sa nejako? Nezmenšil. Kurník, vypadíš čo ďalej. Ja som sa nepozoril. Ja neviem, ale asi som sa to baví na to. Ste už také závislé. No, ešte. Ja nie. Prava. Už si sa dála, čo? Už reflex. Hanka, už si buduješ reflex, to dobre. Nie, lebo ten šokom na vec. Práve. No, to sa už ide po tebe. Tak to bude sa potešať.